Mitolon do romi amial， 祈祷每一天。Malafinaulan no kawas a lipahak go follow joy， 成为上帝的子民而喜乐。Saligaka mapulong， 平安。Malatzai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Luka sakamuteb atsefang tusa puluh atusir suasa anomi hakelong ko palafuai tu suara namui akaka lipahak kamu tunini leng unikatiri no ngangan namo I kakarayan ko kakalipahaken namo saan。 路加福音第10章第20节说，但是不要因邪灵向你们降服而高兴，却要因你们的名字记录在天上而喜乐。Salikakao awa ai ko mi na ayay to nika chicher no tireng amatia ukawas ko nika talamaan. Nikao rira o anuf no falujo no tamlaw kunini sa ay ko sa pakalmel no kawas. Upitier ita to kawas o sakang ayaw ita a malawawa no kawas a mararil a mahliput ningda。 没有人会拒绝自己变得有力量，像神一样充满荣耀，但这却是人性的贪婪，而不是上帝的祝福。信仰是让我们成为主所喜悦的儿女，在主的看顾下过生活。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao lamaan kaku， do sakatsao ka pasayra I nuhakalan a ahlil ko falujo ako。 Nanay o sualinay ko falujo ako a mitier I tiswanan。 Ta matatulong a malafinaulan isu kako I kitakit no miso。 主啊，帮助我，使我的心思意念不是追求属世的荣耀，愿我忠心信靠你，使我配得成为你国度的百姓。Pakai ni I dalam anay angangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon。 Amen。 Nanay mapalamer no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。